UMLA jangka West Shillong constituency ubak polling do berdiri unong aibut jangka tenat social welfare jangka sarkar jala menta kesngi thok deng ka khatnyo trek urisau arjar phosan ulalet banjurab iki pipe kinala badru ya ka jingkhut jingsuba hastan jem kabadan hayodo Shillong hakini ka jinglet jurab ka jong u leyadan lang daki officer ka tenat municipal board ki menteri ke Hima Maliam, chairman but secretary jangka senjuk ki shpau daud barshnong na katanat PWD, but ki wei ru dia. Habakran kini kesngi ubak pol ulong bai kini ke jing penteri ki water pipeline, en sesdang no shan anda kilada ban penbej hakabayade bat ke jing lot jing sam. Ulong ba ke jing let jurap ke bakhado kalalong haus nam arjar arpoal, hakaba mau uklem long syuk kumbu MLA Henry mentapat kipat ba kila bencet biang hau kumbu MLA tekan sabut din biang ya kini ke benda bat haswa ban poi ke Christmas ken sala ban pendam no ya kini ke benda Silikon na si Barta eh. Ano man yung Shillong West Constituency ke dia keba nilai baik dekat buat ke Sinjuk jongki shpau Dorbarshnong represent di Barok di Dorbarshnong jongka West Shillong Constituency di hakani syajim swanjuno amandarasni sembilan lang bagi official lagi department jongka PHE, PWD, NHDICL, SMB muda di kekam pembakalan mentah ke kategori address sikit-sikit hentam berbeza pada pembangun di pada jengkut jengkut semua dia akan ni kepada pembangun layak sekomentan kan ini department lain department Barok ini Shillong kata PHE, PWD, SMB dan NHDICL dan approve dan menjur ya ke alignment mencapai nomor kini ke barium kalau kalau rim palat bad ini ki paipum kila tap tem ailat cuy ke jadi cukup di nalor kata komisi benda jong ke implementation ya kini ke rejuvenation of Yodo project apa lawan berbenahi hangni hai Yodo dan menteri rangba gaji dan tingkat jong ni di kedua ke arsan gur dan take care di kini ke KBD but Yodo but hari kedua sedang pada portion dua hab Shillong Central Division di but nanti cross secara national highway kepada represent tangga segi dengan NHDICL di ini di jengteri kelah away pak kalau ongoing lah ai ke sanction juga Yodo ini kalau ongoing di masa mentah dari tangga ni ke the alignment of water and pipelines tadi ini department kelapan depth dan yaki drawings and estimates dari ketua pada kita report yang sangat betul ini nampak kita pan ketika bah ikan lekap ngelapan sedang no masih yaki drawings and estimates ini South hadirin makumi kejeng bujur na kan ke office jok ke Shpau Dorbarshnong di ngalai page tadi dan kini ki stall ki bah Indonesia muda kalau dep ban jit yang kontraktor dari kedon to complaint now way Mr. Wenka di yakni ngong ba muda dan shong hibu chairman jok muda dekat officer nomor ba kinumla ban shuki yengja untuk ini kan nomor mentak lah ke tem jongki anti social activities di kawai kata ba
PR sakawi beri kesai kepada orang tua orang kaniru ada isu lasushna ini share di masa berit ini bilang one used di kini gerak lang kerja itu kebangan sa idan dekat zaman juga badan besar itu dan ke stretch kepada daripada ada yang jumpa di central division ini gila dan lupa section di mereka stretch kepada apa Isha highway ini kita ke estimate NHKXL kalau ready saat sedang begini dan cross check lagi drawing but any additional inputs kalau juga plan di lagi but mentu gila lah kalau juga surat ini kan dari sebentar dalam jumlah national highway di nakaliang officer in charge national highway sudah dekat ini barulah brief ialah dapat create estimate buat sabda saban pat tender the haswa bikin pat tender kalau on you go one ban share the drawings but estimate office rekam jona nang bangin lah ban ai go ahead dan dia balada gerung gaji kelaru min aja pun ada tempo tiga ni kalau ada lupa dan advanced stage dan menjawab ban contender Snem Arhajar Arpuar di hasil report kami semua yang isu di minta baga oleh IBM ni ada ting skema long MLA tinggi revive yang ni project kesulung ke proposal berok kayu break san Snem Lenter mencoba di minta bring lah revive kita but mengira orang lu bagi dep apa jom kada ayam Christmas ini mah baru masih kerja masih tiap. Bawa cuma pulang. Ini lihat ni.